Boleh gue Thailand nih, gue beli ginian bagi mak gua. Halo guys, balik lagi sama Jun. Sekarang gua mau cobain makanan Thailand karena gua mau keliling dunia nih, mau ke Thailand, ke Hong Kong, ke Jepang. Sekarang mau makan Thailand nih, gua mau cobain ya. Gue juga kurang ngerti nih. Kira-kira kelihatan gua kayak oncom ini, oncom ditumis. Iya, makanya gua mau cobain nih rasa makanan Thailand nih. Ya, tapi enak ya. Enak bener, makan Thailand. Boleh nih gua nih kalau ke Thailand makanan gini nih. Namanya apa ini ya? Makanan? Namanya beef gaprau. Oh, ini namanya beef gaprau. Beef gaprau, susah banget ini nama. Gue biasa makanan oncom, yang susah banget. Daging ini, daging kayak dicincang gitu. Jojo, ini apa namanya? Boncis. Ini nih, boncis ini. Gue nggak doyan boncis mah. Gue doyan ini. Enak nih, rasanya enak, rasanya asin-asin, gurih, pokoknya enak nih. Boleh gue Thailand nih, gue beli ginian bagi mak gua. Udah, makasih ya. Ini gue udah cobain nih makanan Thailand. Pokoknya gue nanti keliling dunia ke Thailand, gue beli ginian, gue bagi mak gua pokoknya intinya. Oke, sip. Ini nilainya 9. Enak soalnya, gurih banget bener sumpah. Pakai nasi cocok. Bukan main ini, menambah gua 2 piring asli. Oke ya, gue udah nyobain nih makan Thailand nih, sip dah kurang. Kalau ke Thailand lu beli ini nih, beef gaprau. Makanannya nih, namanya gaprau. Gaprau apa tuh? Susah banget namanya. Ya makanan apa lagi ya? Harus gua cobain lagi. Ya kayaknya makanan orang apa ya? India nih kayaknya nih, gue belum pernah nih. Ya, terima kasih nih ya. Wassalam.